وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palangkungan sing kami agama Islam, rinayag kita niyo waktu na to ini serta intag suko sin waktu amuin pagdihil sin pagpatumtum katok tanim kata na waktu ni insyaallah nayari na nakalingkod lokal paglilingkuran ini. Hari na akong kalugay hitukbal ko na siya katok tanim kataan wairun marbaing Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafadal siyadatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu kabiaksahan. Humatud na isab kami maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadyay nabutan sin suara ini ganap pangadjian. Amin masih kita niwa pangadjian. Papasinguran ka to taniusin Allah Ta'ala in amal sim mga sila bariman na kauna amin na masa sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Papasinguran sila to ka to taniu sabab puasing kanabihan iban karasulan khairun nasi indallah ilayad to in sarayaw-rayaw
manusia hadarat sin Allah Ta'ala dain di dunya aula-aulana haadlaw wanagana. Mga kakasih sin Allah Ta'ala in ganap pangadjian piatud na mo maun pahadarat sing kamu ayat 3 tag 5 paayat hikakatluan tag 6 in ayat nasabot Suratul A'raf. Di ayat ini kalagguan ang mga sila ummat haulihan takriman lahum panghormat kanila dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga anak apo Adam. Bangim manusia makuyag hurmatun siya si pagkahinya manusia labi makakuyag in huhurmatan dahil hamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala maun pamangaipon niya aula-aula harap pakahinapusan ummat piyaridda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rengakatan ummat. Tainguan tanyo mga anak kapo in kapuyaran nili. Ya Bani Adam, khitab sin Allah Ta'ala pakatan manusia usug babae maasbata. Ya ma'syaran nas, mga kamu sa barang anak kapo Adam. Daing hatuhan harap maun pamanusia. Uno yan tuhan imbengat beta sintuhan yan. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Dumatung maun kaniyo. Parman sin Allah Ta'ala. Bang dumatung maun kaniyo. Hindeng hatuhan niyo. Indumatung maun kaniyo deng hatuhan niyo. Lihidayatikum. Iyan. Magbaita kaniyo simpamandu. Ika-isa. Yubayyinuna lakumul ahkam. Ikarwa, magpatarang kaniyo si mga hukuman. Wa yubayyinu lakumus syara'i. Iwan magpatarang kaniyo sing kasara-sara. Ikatu, wa yursidunakum ila tarikil iman. Buat tauhid. Iwan magbaita kanyo, sindan hikabatok niyo pamagtuhan sa bundan. Iwan magbaita kanyo, sindan hikabatok niyo pasulka. Na, parman sin Allah Ta'ala, bangyan dumatong maun kanyo, pagkahakaran niyo. Patay maan niyo hapangatayan niyo. Pagkahakad ka mo, patay maan niyo haswara niyo, pagkahakarin niyo, iwan patay maan niyo hapito ang gauta baran niyo ammalin niyo. Mga anak ka po, amo yan yung makakuyag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paindeng hata ubang kaukiuyakan, saat da, minitanda, diamanda, magkagunahan kita niyo kuyag kauhaan tagupat kaya.
In kuyag day nga tao patao magmulan tao. Ada puning kakuyaran day nga hatuhan harap paipon niya di magmula. Hikasan niyang sin kabuhi, hikasan niyang sin pagdunya. Na parman sin Allahu Ta'ala. Apabila yan dumatong maun kaniyo, inja ako murusuli, pabila rumatong na maun kaniyo in mga rasul, pamarat saya kamu marayaw. Mga anak ka po, inakulang hamasa na to ini, pamarat saya pagtuhan. Kaya parat saya sin tao, daakon man sila mag-amal sin parat saya nila, di na sila laong mabaya. Bangaon kabayaan nila, magpi na sadya sila sin kabayaan nila. Di man jari, ubos na kita ni upinian sin Allahu Ta'ala. Adapun innapi sin Allahu Ta'ala kato taniyo, yusurun wa suhula. Magaan, iwan maluhay. Ampain napi sinatay mo, innapi sinakal mo, antara mo iwan simpagkahi mo, wala duning kaluhay, wala dunin kasanyang. Yan dunhaning kabugat. Yan dunhaning kahiluhalaan. Pamintang nakamusinji matuha masa na to ini. Bang sayuhun way sa ini paghiluala. Bang paghilualaan alta mataon. Bangin paghilualaan pagkaon. Di na kaumig di nga bay, murupunan mo na sa dyan umbol. Mag-agaw maghatod maun kayo mo sim pagkaon. Sin tiula, sin siyagul, sin katan, kababayaan mo. Saan yung mga tuan? Na Allahu Ta'ala wetan kita niyo. Bangyan dumatong maun kaniyo, pagkahakarin niyo. Magbayta kato taniyo sin nasabot yaddo. Yakusuna alaikum ayati. Maglilay kaniyo. Magbayta kaniyo, sinunuin hinangun niyo riya dunya kabayaan sin Tuhan, ay sadya kamu himinang sin kabayaan niyo, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababing kamu ipon pia panjari sin Allah ta'ala, aun pag-agaran niyo kabayaan sin Tuhan, bukunin pag-agaran niyo, pag-isun-isunan niyo, kamu magkahimano siya. Pamanittaka, na hisiyo si manusia. Paman amana minkum. Hisiyo si rengkan yu iagad niya ang kabayaan sin Tuhan. Diha yatini. Diha parmanini. Wa aslaha. Iban miagad siya hakahatulan. May tayad do. Di mabayain Allah Ta'ala sing kalingukan. Yung kalingukan na masanato ini, sambil halawang bahay. Biadagbos mag-ambulda, biadagbos maglingog. Sin, wayroon si manyang nag-ambulda, wayroon si manyang naglingog, hin si manyang nagkasi iwan naglasa. Pamanittaka wa aslaha. Hisiusin matan nagmabuka patuan. Iwan hiyatul niya. Miyagad siya kabayaan sin Allah Ta'ala. Farman sin mahasud si mahatinggi. Fala khawfun alayhim. Way kabukaan niya sin susung. Fala khawfun alayhim. Way kabukaan niya sin halawang kubul. Way kabungaan niya sin mahsar. Way kabungaan niya sin katantan niyaon. Sambil dumagpak siya para ratungan. Way kabungaan niya. Imayta way kabungaan niya. Iagad niya yung kabayaan sin Tuhan.
wala niya iara din pikilan niya, wala niya iara din napsu niya, wala niya iara din syahwat niya, wala niya iara din piyag-isun-isunan nila, iniarad nila katan, piya taalluk nila pakabayaan sinallahu ta'ala, fala khawpun alaihim, wala hum yahjanun, way kabukaan nila sinsusungon, way rakahanggawan nila sinnakabin. Wala hum yahjanuna ala ma fatahum minad dunya. Way kahanggawan nila singkiyawin. Uy, may tayad to. Paman sinallahu ta'ala kay wananayan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami in tumatabang kaniyo, kami in magpapalihala kaniyo, dahil nga dunya sambil padlaw akhirat. Na hakutika, iagad niyo yung kabayaan na mo, parmansin Tuhan, kami na in mamalihala kaniyo hadunya, iwan sing kiyawin niyo, iwan sing susungon niyo. Saka wala diyong dungan si Manu si Enayatin. Biasa sadya. Kima sadya barakat. Barakat halapal, wairun barakat hainang, wairun barakat ha. Katan. Recognize nila sadya, mabaraka. Na, amad to mga anak po, in pagpakuyag, sinallahu subhanahu wa ta'ala, awla-awla kagunahan na to, hamasa na to in. Fala khawpun alayhim, way kabukaan nila, kinadlaw akhiran, wala hum yahjanun, wayroon kahanggawan nila sinikabin, maita. Namumumus marayaw, in nakabin, namumumus marayaw, in muna. Ita yan mga anak po. Na, uno pembeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wallazina kazzabu. Amoy mga silari magkahagad simbeta sintuhan yaddo. Wallazina kazzabu bi ayatillah. Amoy mga sila piyang himuting nila. In ayat sintuhan, kayat-ayatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukon hat piyang himuting, wastakbaru anha. Nagabbu pa. Nagarot pa, biya simasa na to ini. Isa-isa niya magarot siya. Mga kamatauran magabbo na siya. Nagaarot pa, nagaabbo pa. Na yung mga silari da makadadto, sila na nintaw abbuhan, sila na nintaw arutan, sila na nintaw takabbur. Nahisiw sin nag-arut, iwan nagtakabbur, habi ta sintuhan di sila makan, ulaika ashabun nar. Hinda siyo sila yan? Bang dia dunya sila nintaw mangi. Mujrimun. Minal mujrimin. Minal zalimin. Minal fasikin. Bang di hadunya sila ni mga tao kriminal patuhan. Sila ni mga tao anyaya. Sila yan ni mga tao gimwa dengaun. Gimwa de nga kabayaan sintuhan miyadto sila pakabayaan nila. Alman sinallahu ta'ala, ala la'natullahi ala zalimin. Way niyo ka kaya ingatan. Nawang niyo ay kaya ingatan niyo. Piagmulkaan sinallahu ta'ala yung mga tao yaddo. May ta sila piagmulkaan. Anyaya sila. Leawgan nila yung baran nila. Leawgan nila yung pagkahin nila. Intuhan nila rin kalawgan.
In kakasihan sin Tuhan di kalaukan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Akkalan nila yung bariman, di kaakala. Tipuhon nila yung bariman, di. Sa baran nila, akkalan nila, baran nila yung tipo nila. Di nila sadya pamansin Tuhan, walakin la yashurun. Di nila sadya kana naman. Sa kawa, kana naman nila rayan, waliyadu billah. Na, mga anak ka po, amad tinayat, pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita niyo, pawasihat sin Nabi kato taniyo. Wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga tao Makkah. Daran na tubang kilo nin tao Makkah. Sabab po asin Nabi. Sila yung kalasahan sin Tuhan. Minal muhajirin wal ansar. Amin tao Makkah naglain pa Madinah. Iwan amin tau Madinah keratungan sin tau Makkah. Hinda siu sila yan. Radiyallahu anhum. Kakuyagan sila sin Allah Ta'ala. May tayad tu. Makuyag sila hakabayaan sin Allah Ta'ala. Uno yan tuan. Kala Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu. Kabtangan in Ibnu Mas'ud in kiabtang niya hadis sin Nabi, hadisul Quds. Uno yan mga tuan. Ma min yawmin illa wa malakun yunadi. Wayroon ding adlaw. In katan adlaw yaon, malaikat manawag-tawag anak ka po Adam. Dahil nga tikmil panagnaan sambil maabot tinadlaw kiamat. Nananawag-tawag yung malaikat sinadlaw, nanawag-tawag sindu. Naamasa na ito iniway inu-inu. Hindi jarahan sin tao, iniulinan sin tao, iPhone niya, cellphone niya. Subalong ni nagparingad to. Subalong ni nagpakulatikad to. Bangkaw masusasinyad to, nagkulatik, nagparing, huwag mo na sambag. Makasusay nin. Bang muri, dungugon bang muri sambag. Ya Ibna Adam, ya kau anak kapu Adam, yari nimpal tawagan si malaikat. Bang kau tiawag si malaikat, tau ganarul kau, bukun kau tau baba. Bang kau pia tawag dengan Tuhan, tau ganarul kau, bukun tau kau baba. Misan ini patawag kau sin nakurahalaw sinhula, kuwanda ka. Nanawag-tawag kay mo malaikat. Dahil hindi ininijin na malaikat yan min Allah. Ya Ibna Adam, ya kau anak ka po Adam, usog babae. Kalilun yakfik, khairun min kasirin yutri. Ya kau anak ka po Adam, intiw-tiw, mamarahin na kayo mo. Dahil sin mataod, kumangi kawapag dunya mo, kumangi kawapag akhirat mo. Mananawag-tawag yan turumadlaw. Marayaw pa intiw-tiw. Dahil sin mataod, kana in mataod, di mo mahinangin kabayaan sin Tuhan mo. Ang paintiyo-tiyo, kayrun, marayaw.
Mahinang mo ingkatan kabayaan sintuhan mo. Naimasa na to ini. Tiyo, bukunda marayaw. Mataod, bukunda marayaw. Tiyo, di dahi karayaw kaniya. Mataod, di dahi karayaw kaniya. May tayad to. Di niya laong agaruning kabayaan sintuhan. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Inhiluhala masa na to ini. Di mabayain tao sin tiyo. Ing kabayaan sin tao kanin mataod. Dahil nga sabab yan, impyag inggilan, impyag inggitan. Sin kamatauran si manusia, magpatauran sin na mga anak po. Intawag ka to tanyo si malaikat, yab na Adam kalilun yakpi. Agad kau sing kabayaan sintuhan mo. Agad kau sinukuman kabayaan sintuhan mo. Akarain sara kabayaan sintuhan mo. Akarain pamando kabayaan sintuhan mo. Akarain dani kabatok mo pasulga. Amin beta sintuhan, bukun beta mo, bukun beta nila. Bang muad tu iagad, intiyo rijiki mo, hikasanyang mo pagdunya mo, hikasanyang mo pag-akirat mo, hikasanyang sinkiabin mo. Kita ayan mga to. Min kasirin ni utuhi, dahil sin mataod, malanggana mo insara sintuhan, way maagad mo, misan ang buo. Biya sintaod sinaltahi Karun. Biya sintaod sinaltahi Firaun. Biya sintaod sin kaya pagmaksiat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabna Adam. Ya kaw anak ka po Adam. Panawag-tawagi karon. Yabna Adam. Ya kaw anak ka po Adam. Piyapan jari kau sintuhan kalasahan niya ko. Yabna Adam khalaqtuka lil ibadah. Piyapan jari takaw aun mission, aun vision. Daing ka kung magbaya, bukun ikaw. Amod timpal tawakan dumadlaw. Nakapu Adam piyapan jari takaw. Ako'y nagpapanjari kay mo. Ako'y nagdihil sin rijiki mo. Ako'y nagdihil sin katan kakukunahan mo riya dunya ini sa lugay mo buhi. Bukon kau piyapanjari magkaon. Bukon kau piyapanjari mag-inom. Bukon piyapanjari kau piyapanjari kau mag-ibadat. Magad kau mag-ibadat patuhan. Hapag kaon mo. Hapag inom mo. Hapag tamong mo. Hakatan-tanyad to. Aula-aula. Magad kau hakabayaan sintuhan na jumlahan, ingan niya yan, nagibadat kau, nagtaat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pala talab, ay kau magkalalanguhan hakabuhi mo. Nagkalalanguhan siya ni Manu siya masanatuin. In Yahudi man Nasara, yung kabuhi nila, magkalalanguhan magkahin. Lahuun wala ibon. Magpanayam-nayam, biya bata-bata. Sabi ayaw nabiya intao, akal bata-bata. Imbata-bata magpalangay bata-bata tupon. Imbata-bata magpalangay taumaas tupon. Sa taumaas magpalangay bata-bata. Wayroon siyang tupon. Sabi haon matupak raulong na ikwanin. Di maghalin bata-ba ko sadya. Pala talab. Ay kau magkalalanguhan hakabuhi mo. Aula-aula pag-ibadat mo, subay kau imingat marayaw, sin hinangon mo, sin pagtaat mo, sin pag-ibadat mo, sin pagtunay mo, sin daakan kay mo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan mga tuan. Dahil nga sa babian hadis kay manan.
Biyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala panabi. Ataw Makkah, iban ataw Madina, iban na singkya sampayan. Uno yan yung biyay ta sintuhan. Ihris ala ma yanpa'u. Alis tuhi, pag-uus-uus ka pahikarayaw kay mo. Haupin waktu mo. Haupo din waktu na to. Aw, ba't aw biyaw, mang mabut na ka patanin umul. Malaas na. Way pa may mabut ka patan, malaas na. Puti na sambil mga buhok. In ummat na kauna magabot sila, ibuhan tahon. In ummat tiniri. Dahil nga sabab yan, pag uus-uus kaw, pahikarayaw kay muha dunya, iwani karayaw kay muha adlaw ka na, haupun waktu mo. Labi aw lahuling zaman ini, di dama pindahin waktu, sa impangan nalisin tau haupu na. Inangkap itu impangan nali nila, pila adlaw ra. Inangkabulan impangan nali nila, pituhanda. Inangkataon impangan nali nila, viulananda. Sin wala danahalin inuno. Uno yan, hasabab sing kasasawan. Hasabab sing kaligapan. Hasabab sing pamahil-pahil. Na, mga anak, ihris ala ma yanpa'u. Alis tuhi ini karayaw kay mo, hatiu-tiu iwan mataon. Bukon alis tuhanin magpatauran. Da alis tuhi ini karayaw kay mo, magtuhan hatiu-tiu. Alis tuhi ini karayaw kay mo, magtuhan mataod awla matiu. Tiu-tiu awla o mataod maagad mo yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, wamanittaka hisiyusim magad, sing kabayaan sintuhan, magmabuka siya, hinangun niya indakan, tangkisan niya inlangan, wa aslah iwan yatul niya, fala khawfun alayhim wala hum yahjanun. Way kahanggawan niya, way kabukaan niya, maita, halawm siya pamalihala sinallahu ta'ala, magkakunahan kita niyo pamalihala di nga Tuhan. Yung pamalihala din nga taon na yan na mga tuwa. Nari nga sabab yan. Unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Wala ta'jaj. Alis tuhi ini karayaw kay mo, tiyo-tiyo awla-awla matao. Ay ikaw maglamma-lamma. Ialis tuhan sin tao'y magpatauran, suko sa jasin-jasad, di laulon. Wala ialis tuhan sintaw magpatauran, suko sinyawalihan. Sinsubay magakadin duwayaun. Di manjari kay manday na hanggatu sinajasad kay manday na nyawalihan. Subay sali hanggatus. Nabihaon, aun pa mga maano siya, nag 100% yung pangalup nila, jasad nila, below zero in hanyawalihan nila. Negative zero in hanyawalihan nila. Kita nyo yan mga tuwan. Unim beta pa sin Rasul, wala ta'jaj, ay ikaw maglamma-lamma, ay ikaw magliso-liso. Mayta, insundalo sin syaitan, ni kaisa, yan kay mo. Al-kasal, palisuon ka. Bang kaulisuan hay nang marayaw, tiyo ibang matangod, sundalo ka sin syaitan. Yan kay mo sundalo, ingan niya, hilisuan. Nakatoy kung lisuan ka nagsambayang, biya din lupasin tao nagsambayang lilisuan. Lisuan magtanom, biya din lupasin tao lilisuan magtanom.
lilisuan magmastal, biya dinin lupasin mastal, lilisuan magindu. Tayo mga tuan. Sundalo, ibang pulis, biya dinin lupasin sundalo, ibang pulis, nag-duty lilisuan. Nabi mo tanganin matakuan. Ini sa amin ito, may pangati mo bati, sakali natutug. Tayo yan mga tuan. Sundalo iblis yan kayo mo. Sundalo niya nga niya, hikasala. Palisuon kawhay ng marayaw. Law na tiyo-tiyo da ba? No, pila bulan na kaulisuan. Pila taon na kaulisuan. Hikarua. Hangkan kau subay alisto, hangkan kau subay mag-usos. Hikarwa sundalo yan kay mo. Rapla. Pamahil-pahil. Kaya ingatan mo ni nang marayaw. Sa pahil-pahilun mo. Dahil nga mga pamahil-pahil, iagad sinta yung Panginoon sing Kastila. Ang Kastila, naagad nila, yung kabayaan nila riya Pilipinas. Wala miagad yung Muslim, piyagsabilan nila, piyagjiharan nila. Uno yan, ang bukda. Manya na habit. Amin hinang bihaon, ay munalaw na hinang, konsum na. Maabuting konsum na isab. Sambil di niya mahinang, ingan niya yadto rapla, pamahil-pahil. Manasim pamahil-pahil, yaon-aon hinang marayaw, madto siya pahinang way rayaw. Kakuyakan niya. Ini katu sundalo iblis. Al-hawa. Sundalo niya hawa nafsu. Yan kayo mo. Bukunyad to kanya, para maun kayo mo, yan kayo mo asal. Bang mo iyaga din nafsu mo. Di mo akaruning kabayaan sintuhan, in nafsu mo, sundalo iblis, hipaglarak sin pagkamano siya mo, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Payman sin Allah ta'ala, wa man adallu mimman ittaba hawa. Ingkatan malawong mangi. Dahil kangi lawong amo na malawong liyawong siya sinapso niya. Maita hinang iblis sundalo. Hipaglarak ka niya. Hipaglarak sinatay niya. Hipaglarak sin suara niya. Hipaglarak sin pito ang gautabaran niya. Ayan mga tuhan. Nah. Dahil nga sa babian. Unin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanin. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Isyusun matan nagtaat siya patuhan niya. Iban piyagtaatan na inaraak maun kaniya. Dahil nga Tuhan niya. Uno siya yan. Biyayta sin Tuhan kan Adam. Ingkay napusan biyaytaan. Umat sin Nabi. Fala yadillu wala yathqa. Di kau malawong magtuhan. Sa lugay mo buhi. Di kau siksaon sin Tuhan adlaw ka na ka na. Akad pa japaw janazima, magparuntungan kau sin paruntungan din at Tuhan. Misan sa din paruntungan din at tao ini. Ayan intaw naglalain, jackpot. Kalu-kalu kita nilong na makakugdan sin jackpot. Jackpot biyayta sin tao, yung kakuyakan sin tao. Sa jackpot biyayta sin Tuhan, di kakuyakan sin tao. Yung kimuyagda, amura yung mga sila barima. Piyagtaatan nila ng Allah Ta'ala, piyagtaatan nila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
uno pembiyay ta kato taniyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos na bihari sintuanin rijiki. Ya ibna Adam, kasamtu laka rizqak. Bihari ko kay mo in rijiki. Aung kaniyo, aung kanila, aung kandas. Aun hirihil harumarato. Doon sadya ka wakay mo. Pala tatab. Ay kau maglamma-lamma. Lumawag sinrijiki mo. Di manjari maun kay mo para simbilik minista. Kublaan kau. Lawa ka. Unim paglawag, maunit buko. Ninanghadyan sabab. Aw na muktao. Masusa siya di siya makausaha. Sabab kaya wajiban inusog mag-usaha. Aula-aula in tao tagapagula. Kataan usog kaya wajiban. Labi aula in tagapagula. Masusa siya. Liag na inusahagin lupaan. Di naman kaba kanagin lupaan, liag niya hatuwig. Hatuwig sapa, hatuwig. Di naman kaba kanatubig agin lupaan, liag niya tubig dakat. Imaksud niya sa jakuma, sin ganta makaunnewan sin ahli niya. Hinang niya manin sabab. Ingkatan, bingit niya, ituntun niya. Ang paunda. Amuin yadto habingit niya yadto. Madtuin ista kata. Nakarasya pagkaon. Nakarasya pa hiraka. Tayan mga tuwan. Nakatatanong pa siya hakiba. Tapapiyakad niya, ay kaulammahan. Ay kau magliso-liso. Ay kau tumakadlong mo aunda kanila paglibre hunda ako. Biyahagi sintuan ni Rijiki. Takawa hinangun sa jensa. Fa in anta radita bima kasama Allahu laka. Bima kasam tulaka na bangkaw kimuyag. Hindirihilan kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aristu kalbaka wa badana. Wa kunta indi mahmuda. Pasanyangun ko, inatay mo, iwan simbaran mo, iwan inikaw yan. Hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipon niya sa rayaw-rayaw. Mga anak ka po, ayaw na to kalupahan hindi nga Tuhan. Banging kiyasan niyang natudengan tara sin kita niyo magkahi temporary. Pakayun na to. Imbiyay ta kato taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya sulayan na sinabi hamasa nila. Kaya sinuran sin sumunod. Aula-aula. Kaya vidda sinallahu subhanahu wa ta'ala in ummatini. Sa lugay sin ummatini. Alupun nila yung kabayaan sin Tuhan. Kugiwan kuyag. Yan dunhan kanila. Asan yang sin Tuhan inatay nila. Para yaon sinallahu ta'ala yung ginawabaran nila. Iwanin sila. Di hadunya kalasahan sila sinallahu ta'ala iwan adlaw ka na pabiddaon sila sinallahu ta'ala rin kakata. Murah-murahan, tub-tub na rin to, mga anak ka po. Us-usun na to, ingkabuhit na to, mumuso na pagmumus kabayan sin Tuhan. Us-usun na to, inanak ka po na to, palihalaon.
apagpalihala kabayaan sintuhan. Sababin syaitan di na to kakitaan, nayan na. In panasat nila, in syaitan kikita na to, damikyan yan in panasat nila, habang mayan, in kabayaan sin Allah Ta'ala, di lumanto. Tumagawa, mabaya sila ibandi, in palanto pun sin Allah Ta'ala, amura in kabayaan niya. Na murah-murahan, sa lugay sing kita niyo, ianug harampa sin Allah Ta'ala kabuhi, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon na to, pakabayaan sintuhan, magsama-sama kita niyo, magusog, magbabai, magmaas, magbata, umalo, pakabayaan sin Allah Ta'ala, tay kuran na to, ing kabayaan na to, bang na to, ialuping kabayaan sintuhan, pasanyangon kita niwa dunya, iwan hadlaw, akhirat, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi